Nya la mwen mba vam dal bayo nan yose. Mwen mba vam dal bayo. Ay gabon gado ba nan Mashin nya la. mashin bapadap. Mashin na, Yo, wali papadap. bapadap. Malu gas. Mashin maya boleh men. E yon problem ki pire ki samedi gavan ya men. Eh, mou fini men. Baz, papa men, bon gadi 3 cochons la kay la pou li. Kom si li gen 3 cochons la kay la men. Konen de di pa pou, kom si preske a foli men. Kounya la men, gen yon nan cochon men ki, kom si mba konen. Yon nan cochon nou pa we. Me kom, yon konen, ou kon nan ba yo. Kon nan ba yo men. Nek ki sa fwe? Kom si nek ka piyam da. Chate koshon ba? Non che, ou ete sa non che. Kom si nek ki kontran. Ha? Ba jam da tu ba sa men. Nek ki kon bote sa? Mout kon bote moun nan men? E ba sa men men. Kom si nek geni. Ha? Ou kon nan ba yo men. Yo pa fin ba la ko sa ties mwen men. Dan kon mi se fwe kom nan men avon si papa dak men. Mwen male yo to kom ka vole men. Oh, fwe kan pili papa. Oh. Eske m dou vole? Bou ba koushan moun fini men. Eske m dou Pa vole? fin ba ya kousa monshe. Ou em nan wout mwen men ebit mi sere men. Oh. Eske m dou vole? Non papa, pa fin ba ya kousa men. Oh, parce kon mi se fwe. Ou fwe kan pili. Mba dou vole men. Nou ka kompon. Estize paten. Oh. Mba dou Man vole. eskiza pou, man eskiza pou. Nou ka kompon. Kom si eske bon kote nan zon kote wap pase. Ou pa we un cochon. Ma koshon fwe. Ou va go ide men kom si ou va we cochon men. Nan ou tout ap vini pa do ap. Non, ba we koshon. Ou koshon di pa bon. Papa mi gen men, 3 cochon Ou mi men. te di ou di? Yen ki te di men. Ou go ide men. Gen ide 3 cochon men. 3 cochon men. Nezi, ba pon sa mga chwe a misi la non men. Ou te wel men. Ou gen le jama. Ou kote men. Ki bo te wel la men. Ou. E ba ou?